Omukushaba kubira kanisa ya Rwenkuba omubusaba dikono bwa Kyamate omburebezi bwa South Ankole mu district ya Ntungamo Advan Babazi arukayo muganda gwa miliyoni mwene kichweka ezo kuhera kutandaze kanisa n'enju yo mburuzi yine buhabuzi bwabanize kwayo. Waza kundi hanga ryawo nobandizo wawo muka faza ziyundi maze mwe bare kunyirira no kubaje notandikira umuko gitereza na nabana ebintu bibaje ozase ozamuka ozagomborora ukunda gihanga ryawo. Bwayima yo ka sentezi hashabera bicuzo kwatansa na government omukishirizo bhereza bitakanisa bari kugira government remirwe aho bakurisaye bamusimire ebyariyo nabakora. Government tekaremwa abantu bayo tubakagira imirecho tukiri yecho apana buri kimwe cyo nakigizire ki konko muntu owotumire ngo agende nawe ejokeke agihenda kuretero bishi yahikire no kunga cyari mu muhanda takayikira. Uwishemwe Advan Mbabazi tumusima ahabwo mu muhango gwakorire ishaza ryitu okayagira ngo bino mu gishaboro mu mutima azo mukisawo cyebya kozirwe kijyangu okugaba kwisomo gisho kukiro kugiraki mugubuze muhereze ranga kandi nyongera nsima omwami Advan abo kujisha kutwera kandi akatwataraho na miliyoni yemwe abo tutamutayiruzo mu kaniseji. Omugandi abaramaje bakurenga muri Ghana okurwa mparishi ya Rugazi mu district ya Rubirizi batandikira urugendo rwabo rwo kuramaga barikuzana mugongo kandi bashabaguma bari abesugwa no kugirango kikurunje na mugongo rera mahero kangatereze ki obusinguzi kandi kora tambere wahura amana gakwa manyote cyo rw'abasubizi ba Uganda bakiri bata abire nabo nukuba batwagize nabakahura amana kaba teka ngo mutera hasi bakamukura amana takamuwa hati nisha wangu na Kristo ngo kwiyatwarize twiko muhanda omubwire bukira dena bwira bwayira okasanga umuntu nonda kucyekanisa kurugamo okaza mu maduka kugore kintu tasaberosa na nimba saba wanda kugore kintu twena tumanyisane twemere tukurinda kugore kintu cyawe osoboka ko muri tutambure omurigendo rwa Nyoru nanye ninyongera irakari yanje ari yanyu kugira ngo buri yomwe ekigenderwa cye cyareka yatambura kwekirana mugongo ayibayitira abazurizi ba Uganda kibase kwikirra. Honorable Twese John Ntamuhira kandi MP we cyangwa cy'abunyaruguru yashaba kugumisiriza amurugendo rwabo. Tukusoma mbigira ngo umusayi gw'abazuruzi ba Uganda niyo ki niyo ndubo yo wikirasa yo naramaga nimba nisima ruhanga akuba ruhanga yine bintu bya kunkorera nko muntu nishaba kuna kuzanya mugongo sabo bwenje umuzire wange wa Saudi Arabia argeyoje okurujira abaramajaba bajyaho nibija kwikayo mbiri gashoka Sheikh Abdul Latif na Onesimus Ndenabo.